stop trying to read my mind. I'm not her, she's not me. You're not mine. Why you think I'm so pretty? May mga Subuanon, aniana po rin yung ubos nga lagad nga si local Cebuano og maghatag ko kaninyo og maayong balita kay ang buhatan sa Ceburito Kuyog in partnership with Moto Focus Philippines kay maghatag or nakapili na gyud sila og maswerte nga motorcycle taxi or delivery rider nga hatagan og ligid og mao na ang atong kauban karon. Unsa pangalan nato, bro? MJ Steven, sir. MJ Steven, tawag na sa MJ. Bro, unsa man na imong masulti, bro, nga karon gihatagan ka og pahalipay gikan sa Ceburito in partnership with Moto Focus Philippines sa imong ligid. Ako kay kong pasalamat ni Focus og ni Ceburito nga na ilisan jud akong ligid nga grabe nakaliki nya sound sa kalisod lisod jud kayo ang budget wala karon dako kay pasalamat nga na lisdan jud siya dako na kay tabang. Nya, congratulations kayo, bro. Ikaw gyud ang maswerte nga napilipan Mr. MJ. And mao na diri sa Moto Focus amo do yung gihatagan og importansya ang atong mga kaubanan sa dalan kay kubwa ni sila di mo madeliveran og di sa mo mahatod mao na. Salamat sa iyo sa sunod na pod. Salamat, bro. Sir, salamat kayo. Goods.